Usijute kukawia mkanisa. Wakati unajuta kukawia mkanisa, ujue kwamba kuna wale wanakawia makaburi, kuna wale wanakawia hospitali, kuna wale wanakawia mgereza na hawana neno ya kusema pale. Sasa wakati unapata neema ya kuwa katika uwepo wa Mungu, lazima kufurahia hii nafasi. Sikia, hii wakati ambao iko itapita, mie na wewe tutapita. Ukuwe mzuri namna gani, ujue kuongea namna gani, ujue kusema namna gani, kufa utakufa. Sikia nikwambie, useme watumishi jinsi unajua, na ukuwe na kiburi jinsi unajua, lakini kufa utakufa. Dunia hii ambayo mimi na wewe tuko ndani, mimi na wewe tuko wapitaji. Na Mkristo angeelewa hii, ama mwanadamu angeelewa hii, haungepoteza muda mkanisa. Natoa ole sana kwa watu wenyewe wanakuya mkanisa na unakuya juu ya kuingia mgrupe fulani, na kupatia ole sana. Somo letu nasema wokovu. Kama utaokoka mwa miezi 6, yani wewe uliandaliwa kuzimu. Kama hautaokoka mwa miezi 6, yani kuzimu iliandaliwa juu ya maisha yako. Acha mazoea na ukawaida. Nazoea kusema mkanisa iko mahali ya visodo. Mkanisa ni mahali ya kupata uzima, mahali ambako watu wanakuja ponea hapa. Haiko mahali ya kutetana hapa. Na Mungu ananiambia nikwambie ole, ukatale uitike. Mungu ananiambia nikwambie ole wako. Tunasoma pale pale kitabu ya Yohana 3:16. Twende kwa haraka sana. Karibu kwa msomaji mmoja alipata tusomee Yohana 3:16. Nasoma Yohana 3:16. Biblia inasema, kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe wa pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Amen. Amen. Piga makofi kwa jina neno la Mungu. Salimia tu jirani mwenye uko karibu yako, mwambie jeshimie sasa. Somo letu nasema wokovu. Amen, amen. Wokovu. Mimi sitaenda kule sana wokovu ni nini. Mchungaji yuko anafundisha sana. Lakini kwa tafsiri ndogo sana na ya kawaida sana, wokovu ni mabadiliko. Wokovu ni kutoka mzambi. Wokovu haiko jinsi wewe unafikiria. Wokovu haiko jinsi wewe unaikamata. Nataka nikwambie leo ya kwamba karama haiko wokovu. Kuimba haiko wokovu. Ama kuhubiri haiko wokovu. Ama kutabiri haiko wokovu. Wokovu iko tofauti na ile akili yako jinsi nafikiria. Wakristo wa leo nafikiria kwamba jinsi naombaka na jinsi naingia mkanisa kila siku nishaka okoka. Inawezekana uko na upako na unaombea watu mapepo yanatoka na wewe ukokaka. Wokovu iko tofauti na kuandikiwa mulisi ya kitabu ya kanisa.
Inawezekana uandikwa mulisi ya kitabu ya kanisa ama ya kwaya, lakini kitabu ya uzima au ya kuwa ndani. Ndio maana Yesu anaambia mitume ya kwamba msifurahi kwa sababu pepo zinawatii ama magonjwa yanapona, lakini mfurahi kwa sababu majina yao imeandikwa katika kitabu cha uzima wa milele. Na watakaoandika hapa ni watakatifu wenyewe waliokoka, haiko mtu mwenyewe anaingia mkanisa. Kwa sababu Yesu alijua ya kwamba kama watakosa kuandikwa kwa kitabu ya uzima, siku zile atawaambia kwamba utokeni, maana si watu. Inawezekana utoke nje mkanisa na uokokaka. Inawezekana uzaliwe na pastor na ukakomalia tu mwaile joto ile ya kichungaji. Haleluya, Bwana sifiwe sana. Najua amena, leo sitakuwa chini sana, najua sitakuwa chini sana, lakini lazima tuongee kweli. Amen. Ambia jirani yako pale, angalia mbele. Tikisa jirani, mwambie angalia mbele, sitie macho chini. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe. Tuko tunasema Bwana Yesu asifiwe. Yule aliyekupatia uzima asifiwe. Yule aliyekupatia uhai asifiwe. Kama uko hapa, leta amena mara 3. Amen. Ambia jirani, hata kama kusema amen kufa utakufa. Mwambie usimwogope, mwambie jirani, hata kama kusema amen kufa utakufa. Sasa ile kiburi yenyewe uko nayo ungeiacha tu. Bahati mbaya ni kwamba sura yenyewe uko nayo ni mbaya. Sasa yangu wako amen unashinda kusema na kufa utakufa kesho. Ukiingia mkanisa cha mafieri yote, angalia Mungu mwenyewe aliyeita hapa. Na ndio watu wenyewe watabaki siku zile, watu wa kiburi. Haleluya. Tunapohubiri injili kama hizi tutaogopa. Maandiko nasema ya kwamba Stefano wakampiga mawe. Walipompiga mawe, maandiko nasema Stefano akasimama, akawaambia mungoje kwanza. Alitaka kuambia kwamba naona mbingu zinapasuka. Na namuona huyu Yesu anasimama kwa mkono wa kuume wa Mungu Baba. Alitaka kuambia kwamba mnipige mawe sana nimkute pale. Na sisi hata mtupige mawe tutahubiri injili kama hii. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Nimesema ya kwamba kuimba sio kuokoka. Narudia tena, karama sio wokovu. Kwa hiyo hii kuimba hapa sikudanganya. Hii kuhubiri niko na hubiri hapa haiko ndio wokovu. Lakini wokovu ni matendo mema. Ndio maana kitabu ya Ufunuo inasema ya kwamba 14:13 ya kwamba heri wafu wafao katika Bwana, kwa maana matendo yao itafuatana pamoja nao. Haiko uimbaji, haiko nyimbo. Kwa sababu hata nyimbo kusimu kwa mwimbaji mzuri, shetani kwa kule. Mwimbaji mzuri sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo wokovu wote tuambia kwamba nishaka okoka. Matendo yako itatuambia sie kama ushaka okoka ama hapana. Ndio maana tukiingia mkanisa hatuna haja ya kuuliza eti wewe nani anataka okoka? Hapana. Sote kisi tuko hapa tunajua kwamba parapanda ikilia leo, kila mtu anajua mroho yake, nilishaka okoka ama hapana. Na leo parapanda ikilia nitaenda ama sitaenda, kila mtu anajua. Hakuna wao pingia maombi tuulizane,
Mungu aseme wangapi wataenda. Kila mtu anajua. Nimesema wokovu ni matendo mema. Mchungaji alihubiri vizuri na alifundisha masiku yote, akasema jinsi mwanadamu alipoteza uzima mbustani ya Edeni. Kitu kikubwa kenye kilikuwa Mungu alikuwa anaandalia mwanadamu uzima ambao ilikuwa tena si ya kuchagua, lakini alimwandalia nayo. Lakini wakati mwanadamu alianguka, ilibidi Mungu alete option back. Atakaye amini ataokolewa. Kwa hiyo kitu leo utajua hapa ni kwamba kuokoka ni kutaka. Kuokoka ni kuamua peke yako bila kukazwa na mtu. Jua hapo maandiko yanasema kwamba kwa maana jinsi Mungu alivyopenda ulimwengu hata akamtoa mwana wake wa pekee, ili kila mwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Hapo ndio kwenye tutaongelea zaidi juu ya hii uzima. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen, amen. Haiko sote kisi tuko hapa ndio tutapata hii uzima. Juu kisoma kitabu ya Ufunuo 2:8 nasema kwamba usiogope mambo yatakayo kupata, kwa maana nimekufanya wewe kuwa tajiri. Shetani atawaweka miongoni mwenu watu kwa muda wa siku 10 wakiteseka, lakini upate kuwa mwaminifu mpaka kufa, ili nikupatie taji ya uzima. Hii taji ya uzima haiko ya kila mtu, kama jinsi Pastor Niseti alisema. Wokovu ambao itakuokoa mie na wewe, yenye itatuma tuandike kitabu ya uzima, ni wokovu ya kila siku. Kwa maana siku parapanda italia, haiko wokovu ya jana ndio itakuokoa, lakini ni wokovu ya leo. Amen. Maandiko nasema kwamba mkitabu ya Mathayo, Yesu anasema kwamba wamoja watakuwa kondeni wako wanatwanga, wengine wako shambani, na wengine watakuwa hivi kisiko mkanisa. Umoja anaenda na mwingine anabakia. Kile kitafanya huyo abakie ni matendo yake yenye parapanda alimkuta nayo, na kile kitafanya mwingine aende ni matendo mema ambayo parapanda itakukuta nayo. Kama kuna kitu unapaswa piganisha katika maisha, ni jina yako yaandikwe katika kitabu ya uzima. Sikia nikwambie, neno tuko tunahubiri mtaitafuta. Injili ambayo tuko tunaihubiri kuna siku itatafutwa, lakini haitapatikana. Na hapo utaelewa ya kwamba Mungu kama alitoa hiyo option hapa, kila mwaminie apate uzima wa milele, kwa sababu mwanadamu iko na hasia. Mungu alisema kwamba mwanadamu nikimpatia na kitu cha rahisi ama kitu kenye hakina sacrifice atakikamata kawaida, lakini lazima nipatie kitu kenye kitakuwa ndani process fulani, ili kwamba kimpatie ile nguvu na akili ya kujua kwamba kupata hiki kitu kwa kawaida. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen, amen. Sasa mpango wa Mungu haiko ya kwamba mimi na watu ishi hapa duniani milele, lakini tupate uzima wa milele. Sasa sio wote wenyewe watapata hii uzima,
lakini ni watakatifu wenyewe waliokoka. Nataka nikuambie, Ukristo ni wa binafsi, Ukristo ni wa pekee. Maandiko yanasema utakuwa na mume wako mkitanda, mmoja ananyakuliwa na aenda, mwingine anabakia. Usifikiria tu bwana wako ni mchungaji ama ni mzee wa kanisa, je, akienda na utaenda pale. Kama matendo yake yalikuwa bora, naenda unabakia. Na kama na yeye alikuwa anafuatia watu walikuwa kilalo, wewe naenda, yeye anabakia. Amen. Sasa hii itakuwa ni siku yenye itakuwa ya hatari sana. Ndio maana ukisoma kitabu ya Zaburi nasema ya kwamba heri mtu yule anayesikia sauti ya baragumu na kuifuata. Haiko wote ndio watasikia sauti ya baragumu, lakini ni wale wenye wako mwa ile kitabu ya uzima. Matumaini yangu ni kwamba mie na wewe, acha Mungu atupatie neema kwa hiyo kitabu ya uzima. Amen. Haleluya. Sasa kitu kinachotakiwa ni kwamba dunia yote itakuwa iko busy kama jinsi iko sahihi. Kila mtu atakuwa mbyake. Kama ile wakati ya Nuhu, watu wamoja walikuwa wanakunywa pombe, wengine wanalewa, wengine wanatetana, na wengine mkumuvia, lakini siku gharika ilikuja, ilikuwa ni kafu. Amen, amen. Na ndio kisitakuwa ile siku, wale watu ambao walichunga wokovu, wale ambao waliokoka kikamilifu, wale ambao waliamini, hii siku ya parapanda ndio watakuwa miongoni. Kama kuna kitu yenye unapaswa tafuta wakati kingali hai, ni wokovu. Ambia jirani yako tafuta wokovu. Mwambie jirani yako tutafuta wokovu. Hii kuokoka yetu kuna sarau, ndio tatupatia hii uzima wa milele. Na Biblia yangu nasema ya kwamba watu watakuwa busy, kwa sababu hapa Mungu alishamtoa mwana kitambo, na ni ofa yenyewe alitoa chama mchungaji, kila mwamini asipotee. Mungu alishatoa ofa. Yaani mtafsiri nyingine ya kwamba Mungu ana deni na wewe. Alikupatia nafasi ya kuchagua, ya kuamini, ya kuokoka, na wakati unachezea hii nafasi, ile siku utajuta kuzaliwa. Na maandiko yanasema kwamba hakuna juaye siku wala saa. Inawezekana tukuwa hapa mkanisa jinsi tuko hapa na parapanda hivi leo, inawezekana. Mungu ana deni na wewe tena, alishatoa ofa. Mungu ana deni na wewe tena. Na ndio maana shetani alijua hii na akaweka ulimwengu kuwa busy. Muda wa kuchati unachukua saa 7, lakini muda wa maombi dakika 5 hakuna. Muda wa neno ukifika, usingizi na kucha, lakini muda wa vitu wa kufurahi au unayayuka sana. Shetani alijua hii kuna uzima ambayo mwanadamu anatiliwa pale, na akatia dunia yote kuwa busy. Kitu kenyote elewa kwamba mwanadamu aliumbwa kwa ajili ya umilele. Wamoja watapata uzima wa milele na wengine watapata mauti ya milele. Sasa wakati ofa kama hii kingali, ni mie na wewe lazima kuangalia matendo yako iko namna gani, kwa maana ile siku itafika watu watajuta kuzaliwa.
Leo tunajua kwamba dunia ni kwetu na tutabakia hapa, lakini acha kukumbusha kwamba hatutabaki hapa. Amen. Na mafundisho sasa ikihubiriwa mnasirika. Kitu tayari ni kwamba dunia itapita na mambo yake, lakini neno la Mungu litabaki pale pale. Maandiko nasema kwamba pembe nne za dunia zitatikisika. Wenyewe watakuwa magari. Maandiko nasema kwamba gari haitakuwa na ekilibre. Wakati ile mtikisiko itakuja, Biblia inasema mtu atapenda asimamishe ile gari, lakini mtikisiko itakuwa ni mkali sana. Wenyewe watakuwa ndege, ile mtikisiko itakuwa kubwa sana. Haiko mapepo yenyewe unazoea, itakuwa ni mapepo yenyewe si ya kawaida. Na hiyo upepo wakati itakuya, kila mtu atasikia mtikisiko mkubwa sana. Na maandiko yangu yanasema ya kwamba watu watakuwa kwa peace. Tuko hapa kisi, tuko mkanisa. Kama ulikuwa unaokoka, maandiko yanasema ya kwamba utanyakuliwa, unaenda. Tunaanza angalia mchungaji kwa wapi, kumbe alienda. Na Biblia yangu nasema ya kwamba wakati ile mtikisiko utatikisa dunia mzima. Biblia inasema tutaona mbingu inapasuka. Na wakati tunaona mbingu inapasuka, tutaona malaika watakuwa wengi sana. Na utafikiri ya kwamba ni mandege ya meupe, kumbe ni malaika wako pamoja na bwana harusi. Na hapa wenyewe watasikia parapanda. Haiko kila mtu jinsi tunavyohubiri, lakini ni watakatifu wenyewe waliokoka, wenyewe wanaandikwa mkitabu ya uzima. Amen. Haleluya. Ni watakatifu wenyewe wanaandikwa mkitabu ya uzima, ndio wenyewe wataona jinsi mbingu inapasuka. Na Biblia yangu nasema kama watu walikufa miaka kama hapo, walisikaka mtu miaka, ule mtu atafufuka, anabadilisha mwili, anaenda. Kama mprote yako walisikaka mtu, kama jina yake ilikuwa naandiko na alikuwa ameokoka, matendo yake itafuatana pamoja na yeye. Vile mchungaji alisema ya kwamba matendo yako ndio geti pasi yako kukuingiza. Sasa wacha mchezo, lakini ile siku utajuta kuzaliwa. Kama kuna kitu unapaswa kukaa dunia na unaangalia, lazima kujiuliza, nilishakaokoka ama hapana? Wale watu ambao walikuwa katika maisha ya dhambi, maandiko nasema watabakia. Wale watu walikuwa na mairishi, watabakia. Wale watu wachuki wa roho mbaya watabaki. Maandiko nasema watu wenyewe watakuwa mwokovu, ndio watanyakuliwa. Kila tendo mbaya yenyewe uko nafanya iko naandikiwa maadili, na kila tendo nzuri ambao uko nafanya iko naandikiwa maadili. Hata uongee katika siri, unaongea uongo katika siri, inaandikwa maadili. Unashuhudia uongo katika siri, inaandikwa maadili. Siku ulitoa mimba, inaandikwa pale. Siku ulitembea na bwana ya watu, unaandikwa pale mkitabu ya hukumu. Siku ulitukana wachungaji, unatukana wazee wa kanisa, jina yako inaandikwa. Kuna siku mzee Boniface anasema, alisema hapo, ilikuwa Wednesday, ya kwamba ukisema watumishi wa Mungu na kama si maneno hiyo maneno kama sio kweli, utapata laana. Mimi naongeza, hata kama ukisema na ni kweli, laana utaipata. Acha nikuingize maandiko. Biblia inasema juu ya Elisha, wakati Elisha kuna pita unamtukana kipara watoto. Ni bongo alikuwa na kipara, ni kweli.
Watoto walikuwa kweli kipara, lakini Elisha akasema, akajangalia mkicha, ni kweli kipara iko, lakini kwenye tuliongeaka na Mungu amkukuwaka, kwenye tulifanya agano na Mungu amkukuwaka. Ndugu, mtoke pale mfanye nini? Sasa kwenye utasema mchungaji ama mtumishi wa Mungu, mahali kote ikuwe kweli, laana itafuata maisha yako. Endelea kuteta. Amen. Najua utasema amen, na tunatetaka. Sasa wewe endelea kuteta. Sikia, kuteta mtumishi wa Mungu ni kulangula laana ya bei chini. Wengine wanakufa mapema kwa sababu wanatukana watumishi. Kuna mtu mwenye tuliombea 2019. Tunamwambia magogo na kataa. Mungu akasema maombi, huyu msimwombee. Alitukana mtumishi wangu, msimwache. Laana, Mungu akikulaani nani atakuombea wewe? Bwana asifiwe. Situseme amena. Hata kama utanisalimia baadaye, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sikia, ni kujitafutia laana bei chini. Na ukiwa hii yote kuna ndio mnaandikwa mkitabu ya hukumu. Siku ndio nifanya machukizo ya kuchukiza Mungu, inaandikwa quelque part. Siku ndio niingia mpa, unakunywa pombe musiri na huko na huduma. Na tunasema nimeokoka, inaandikwa mkitabu ya hukumu, inaandikwa pale. Siku yenyewe naingia mguest na mwanaume wa watu na mke wa watu na gasa fulani, inaandikwa pale. Na hata kama uko mama uko hapo ulichangia mtoto wako kutoa mimba, inaandikwa. Narudi kusema hivi, hata kama uko mama mwenyewe ulichangia juu ya Bulaya ukasema mtoto wangu tosha hii mimba, tunaona flight inafika na mimba inakuja, na ukachangia pale ukafikiria kama Mungu hata kuona. Mungu mwenyewe kwa na macho 7 iko pale na kuona, na wanaandika mkitabu ya hukumu. Najua mama mtaangalia chini sana. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Tunapenda injili kama hizi sana. Kwenye pako ukimya ni vizuri sana. Amen, amen. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Jina itaandikwa mkitabu ya hukumu. Na kama wewe ulikuwa unaishi na unaishi katika matendo mema, inaandikwa mkitabu ya uzima. Na kutangazia ya kwamba Mungu alete wokovu kwa maisha yako, ili uandikwe mkitabu ya uzima, ili siku zile usibakie. Sikia nikwambie, tulifundishwa wokovu vibaya na watu wakafikiria kwamba kuokoka ni raha. Kuokoka ni vita. Wakati watu unatangaza kuokoka, unatangaza vita, unatangaza uadui na shetani. Wakati watu unaokoka, unatoka mtawala wa shetani unaingia mtawala wa Mungu. Sasa kwenye shetani alitoka, ni lazima tukupiganishe vita. Najua wenye biko pale, ndio maana kwa tetele roho mbaya muwetu usiingie pale. Ndio maana kuna pande ile roho ya chuki usiingie pale. Jua najua. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Sikia nikwambie Mkristo, acha kupoteza muda. Aliye na sikio asikie neno Roho ayaambia makanisa. Hakuna unabii mwingine utasikia tofauti na hii. Haiko ya neno, haiko. Wende wapi kwenye unajua, wende wapi kwenye utaenda, hakuna unabii mwingine utapata zaidi ya neno. Haiko. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa wakati wote unafanya mema, watu wanakutukana mabaya, yale ni kahaba na unaokoka. Hata kama watu wanakutukana, lakini kama jina yako imeandikwa pale kitabu ya uzima, hakuna wezaye kuifuta.
Usitake sana wanadamu wakuitike. Usitake sana ujionyeshe kwa watu. Usitake sana watu waseme, wende waulize nimeokoka ama hapana. Nimesema wokovu ama kuokoka ni matendo. Matendo yako yote itasema huyu ameokoka ama hapana. Na ndio maana tuko na wale wakati tunaingia mkanisa, tunaona mtu kuna vitulutulu, hatuna cha kuuliza Mungu, hatuna haja. Tupoteze energia nini? Tunajua huyu tu hayaokokaka. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Narudilia kusema kama utaokoka miezi 6, hautaokokaka. Juu saini kuna tembea tu nikipita hivi watu wanasema wokovu. Nikipita msoko wokovu. Kumbe hata watoto somo kuna tembea mkichwa yao. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kama tuko pamoja fanya hivi. Supate Yesu makofi na vigelegele. Nataka uliza jirani yako. Muulize swali mbili, mwangalie jirani, mwangalie. Muulize hivi, jirani. Muulize, twende mwambie jirani. Ele ushaka okoka kweli wewe? Mwambie usinijibie, wewe peke jijibie mroho. Swali ya pili muulize. Mwambie jirani, na hii matendo yako eske ni ya wokovu kweli? Patia Yesu makofi na vigelegele. Amen. Tunaenda tena, muulize, tunaenda tena. Muulize jirani, eske jina yako? Muulize. Mwambie jirani, jina yako inaandikwa mkitabu gani? Amen. Ukimwangalia tu kusura utapata majibu. Ukimwangalia tu kusura yake utapata majibu, utajua iko mkitabu gani. Biblia inasema na wasutu hawataingia, na wachawi hawataingia, na walosi hawataingia. Hey, haleluya. Makahaba hawataingia. Sikia, wewe energia kuendelea kwenda bure, tunafunga bure na unaingia kutushuhudia uongo. Hautaingia. Na ndio kusema wokovu haiko kitu unafikiria mkichwa yako wewe. Ushavana vitambaa unafikiri ndio wokovu. Unachana madira mkanisa ndio wokovu. Nani alikwambia? Kuvaa manguo mrefu ndio wokovu. Nani? Manguo mrefu na uko na machunga ya mlosi kule ndani. Amen. Haleluya. Sasa nimesema na kumwambie uko nasikia. Mwambie uko nasikia. Unafikiria njoo wokovu ushafunga nani? Unakuja hapa njoo wokovu sasa. Unafikiria ushajibana njoo wokovu hii. Na mule musiri uko unaingia unafanya vitu venye viko sawa. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen, amen. Haleluya. Bila usikudanganye. Wokovu ni matendo yako, matendo mema. Matendo mema. Sema matendo mema. Sema wokovu ni matendo mema yenye napendeza Mungu. Hata kama itapendeza watu, kipendeza Mungu vinaisha. Mchungaji atasema kitu hapo. Natasema kitu mchungaji. Kama kuna kweli ya Mungu yenye unasema hapa, yenye sitatupatia uzima. Sikia kwa hata tuikatale, hakuna mtu mwenye atakuwa mchungaji. Jina nafanya nini? Inaandikwa. Ukatale uitike. Najua utasema amen, najua vipi.
matendo mema. Nilisema siku moja mamoja tuko maombi mamoja, anafikiria vitambala, anaanza sasa, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kwa palikuwa mere mwenyewe afunga kile kitambala iko na nywele tu asuki. Mungu ananena imeshetoa kwa jina la Yesu, ni zake. Ule mama naye kumbe alikuwa mwingine, akatoa kitambala akasema, Mungu, hii sasa ni meshe gani? Kumbe mere alikuwa na meshe mpigi. Wanafikiria wokovu ni kubrikole. Wanafikiria wokovu ni kuundaunda. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Haiko vile, haiko kitu nafikiria, haiko vile. Na mhubiri mwaka sema hivi, mwenye anajuaka kama anaokoka ni mtu yeye pekee na nani? Sasa ukiingia mkanisa, funga kinywa cha kuhukumu watu. Haleluya. Napiga nyundo pa, narudilia kusema hivi, ukiingia mkanisa acha kuhukumu watu, fatana na maisha yako. Haitakuwa wewe wokovu yako yenei, unaanza angalia wengine. Tukisema tuangalie yako kwanza, yenyewe yenei. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Wewe unafikiri maana ya Yesu kusema usihukumu ni nini? Tuongee. Unafikiria ni nini? Wokovu hapo kisha unafikiria. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa maana jinsi Mungu alivyopenda ulimwengu hata akamtoa mwana wake wa pekee, ili kila aminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Nataka niongeze kitu hapa nimalize. Kama tulipokea huyu Yesu na ukaamini na ukaokoka, haitakuwa tu uzima wa milele, atakupatia magari ya milele, atakupatia vitu vyote vya kipekee, kwa maana huyu mwana ni wa kipekee. Haleluya, haleluya. Kwa sababu ya wokovu, sikia, kwa sababu ya wokovu inawezekana Mungu akupatie mke wa kipekee, akupatie mume wa kipekee, akupatie ndoa ya kipekee, akupatie pesa za kipekee, akupatie magari ya kipekee. Kama unaamini sema amen mara tatu. Sema amen mara tatu. Sema amen mara tatu. Kwa jina la Yesu. Amen, amen. Haleluya. Nataka nikupatie ofa moja tu, kama wewe amini. Leo uamini ili upate huyu Yesu wa kipekee, ili afanye maisha yako iko ya kipekee wewe. Amen. Ambia jirani yako, mwambie jirani, pokea huyu Yesu ili afanye maisha yako kuwa ya kipekee, ili afanye maisha yako iko ya kipekee, katika jina la Yesu. Tunakaribisha mchungaji kukamilisha. Amen. Mungu awabariki.